Kad bi ova zgrada progovorila, mogla bi da nam ispriča kako se živelo, radilo i gradilo u najsjajnijem periodu srpske prestonice. Kako se razvijao Beograd između dva svetska rata, kad umesto starih kuća rastu višespratnice i palate, a knez Mihajlova se od krivudavog sokaka pretvara u trgovački centar, pun luksuznih radnji. I u tom centru privrednog, kulturnog i modnog Beograda niče i monumentalna palata Čelebonović, imućnog advokata doktora Jakova Čelebonovića, predsjednika Jevrejske opštine. Ovo je zdanje bilo stecište znamenitih ljudi međuratnog Beograda, zahvaljujući ugledu doktora Čelebonovića u društvenom životu prestonice. Ovu arhitektonsku lepoticu su od 1927. do 1929. gradili čuveni arhitekti Stevan Belić, Nikolaj Krasnov i Neregar u akademskom stilu. Palata Čelebonović sačuvala je duh vremena u kome je podignuta i danas je zaštićen spomenik kulture. U njoj stanuje Muzej primenjene umetnosti sa više od 37.000 predmeta neprocenjive vrednosti i nacionalnog blaga. Dočekuje me Mila Gajić, viša kustoskinja zbirke metala i nakita. Pored njene zaista raskošne zbirke zbog koje sam došla, a čućete i zašto, kolekcije Muzeja primenjene umetnosti čine i fascinantne zbirke nameštaja, tekstila i kostima, keramike, stakla i porcelana, fotografije, primenjene grafike i umetničke obrade knjiga, savremene primenjene umetnosti i dizajna i arhitekture, urbanizma i arhitektonskog dizajna. Na stalnoj postavci muzeja možete vidjeti najreprezentativnije predmete iz svih zbirki. I veliki broj njih izložen je prvi put posle više decenija, dok su mnogi premijerno predstavljeni. Jedan od tih 37.000 dragocenih predmeta koji čuvaju i tako živopisno pričaju te male istorije privatnih života naših predaka je ovo elegantno ogledalo za toaletni sto u srebrnom ramu, iz jedne od najznačajnijih bečkih radionica za izradu predmeta od srebra, klinkoš, nastalo početkom 20. veka. Tipičan predmet epohe, napominje kustoskinja koja će nas provesti kroz luksuzne svetove metala i nakita kroz vekove. Svedoče ne samo o epohi ili ne samo o umetničkim trendovima ili vladajućim stilovima, nego i o ukusu pojedinca, o njegovim navikama, o njegovim potrebama. Otvaraju taj jedan tanani prozor u nečiji privatni život. U slučaju predmeta iz moje zbirke to je posebno, recimo, zanimljivo i osetljivo kada pričamo o nakitu. Jer nakit u svoje slojevitosti ima ono što malo koji predmet ima, direktno je uz kožu, direktno je uz vlasnika i zavisi i od njegovog izbora, od njegovog raspoloženja, od njegovih sentimenata i od mnogo toga. Tako da, jeste to jedna mala istorija privatnih života. Samo tokom marta u Muzeju primenjene umetnosti možete da vidite ovo luksuzno ogledalo, pa pohitajte, koje je izabrano za predmet meseca. Reč je o sjajnoj ideji da se iz svake zbirke muzeja svakog meseca posetiocima predstavi po jedno umetničko delo koje javnost nije imala prilike da vidi ili koje zbog svojih svojstava ne sme dugo da bude izloženo. Dakle, jedinstvena prilika da se pogledamo u ogledalce moje, toaletnog stola, dvorskih dama i plemstva. Toaletna ogledala su zaista još od 17. veka zapravo bila pravljena i korišćena, naravno za izuzetno bogatu klijentelu, znači za najbogatije slojeve aristokratskog društva. U 19. veku to naravno postaje prijemčivije širem sloju ljudi, pa opet ne može svako da ima ogledalo okovano srebrom. Ono onako donosi jednu zanimljivu, pročišćeniju formu, te tipične kartuš forme tih stonih ogledala i nastalo je u čuvenoj bečkoj radionici Klinkoš, radionici koja je svakako obeležila evropsku 19. vekovnu proizvodnju predmeta od plemenitih metala.
Klinkoš je radio predmete za Bečki dvor i pripadnik je višeg staleža. Klinkoš je imao svoj kupci u Srbiji. Posjedovao ga je neki viši srednji sloj, trgovački verovatno. Da ne kažem da je između ostalog radionica Klinkoš bila i dobavljač, između ostalog i za srpski dvor. Kupovalo se, da, upotrebni predmeti, te luksuzne stone srebrnine nalaze se i u našem dvorskom kompleksu. Ovo Klinkoš ogledalo uvodi nas u više staleže srpskog društva koji su mogli da ga posjeduju, ali i u intimne prostore ulepšavanja. Od 17. veka u najvišim aristokratskim i dvorskim krugovima bila je moda da se naručuju ogromni toaletni setovi sa više od 30 elemenata. U 18. veku bila je to vrsta svadbenog poklona dami. Muzej primenjene umetnosti posjeduje deo toaletne opreme iz 19. veka. Mila, ovo što ste doneli iz depoa zapravo naši gledaoci i posetioci nemaju priliku da vide s obzirom da posjedujete na desetine hiljada predmeta i u depoima, jer je nemoguće da sve stavite na ovu stalnu postavku. Tako je. Šta ste nam to izneli, Mila? Da, pa u duhu ove naše priče o damskim doterivanjima i ulepšavanjima donela sam vam upravo deo jednog takvog seta iz 19. veka, pa da vidite kako su sa ovim Biedermeier bočicama kombinacija tog Biedermeier stakla i bečkog srebra, kako su izgledale recimo posudice za miris. Znači, on je bio... Da, one su imale i svoje srebrno ležište. Da. Znači, nisu imali tada pumpice i... Sad, da li ne ili ne, ali vidite, to je taj sistem da se dama namiriše. Imamo tu varijantu. Iz istog tog seta imamo teglice za pomade. Anti-aging neki u 19. Anti-aging, apsolutno. Je li postojao? Verujem da jeste. Verujem da jeste, prosto žene su to. Ali Mila, koliko je ovo lepo. Jeste, da. Taj jedan, da kažete, svakodnevni upotrebni predmet. Tako je, tako je. Od naravno punog, sa sve bečkim žigom. Puno srebro, jel? Puno srebro, da. Pa onda pogledajte ovo, imamo nekoliko tipova četki. Isto srebro? Isto okovano srebrom. Koji je ovo vreme? Ovo je isto prva polovina 19. odnosno možda čak već i druga, da. A ovo je iz ovog bečkog seta. Sad, zašto je kutijica bila? Da li je za neke sitnice, češljiće, šnjalice, možda za nakit da se spusti i da se zatvori? Či možemo zamislimo da je, ne znam, kneginja Julija, na primjer, ili kraljica Mogla bez, Natalija. Apsolutno. Se češljala. Apsolutno. A ove četke za odelo? Za odelo, za odelo. Da, znamo i da je kralj Milan bio veliki. Znači, mi samo pričamo o damama, znate, a to je nepravda. Tako je. Jer su se i tekako i gospoda ulepšavala. Znači, postoji za njihov prostor takođe mnoštvo detalja. Mi ih, nažalost, nemamo na taj način kako imamo taj materijal koji su dame koristile. Ali da, kako da ne. Igle za kravatu. Znam, imate bife za piće bife za piće, imamo sve te nekakve intimne stvari, znači iglice za, ne znam, kravatu, za mašnu, džepni sat koji je bio deo obaveznog aksesuara kod gospode. Ima, da, muštikle, pribori za njegov radni sto, tabakere, cigaret kutije, burmutice. Kad smo kod burmutica, ne znam da li ste primetili ovaj majušni predmet. Majušni predmet je mnogo sladak. Majušni predmet, to je englesko srebro iz prve polovine 19. veka. Da li možete pretpostaviti čemu je ova kutijica služila? Pa kad ste rekli burmut? Nije. Ne, mnogo je malo. Asocirala me na... Pogledajte, unutra je pozlaćena sa ovom ažuriranom pločicom koja se takođe podiže. Dobro. To su bile damske tanane mirisnice, da ih tako prevedem na naš jezik. Naime, unutra, u ovaj uložak, se stavljao komad sunđera, natopljen mirisnim začinjem,
mirisnim začinjenim sirćetom, verovali vi ili ne. Čvrsto se zatvori i kada dama osjeti nesvesticu. A često su patile od toga. A često su patile od toga. I znate zašto? Zbog onih groznih midera koji su ih sapinjali. Apsolutno razumljivo. Ona otvori kutijicu, udahne i dođe sebi. Neka vrsta damske prve pomoći nosila se na lancu uz pojas da uvek bude uz damu. Na prvi pogled, nebitne ili čudnovate sitnice ulepšavale su svakodnevice vekovima, ali su i tekako imale funkciju. Naprimjer, ova dekorativna posudica u obliku ribe s kraja 19. veka zapravo je posuda za začin. Srebrnasta loptasta korpica iz Beča iz polovine 19. veka služila je za nošenje klupčeta. Srebrna drškica sa čašicom na vrhu služila je da se u nju stavi buketić cveća, da ga dama ne nosi u ruci. Posudica u obliku urne iz 1879. služila je kao slanik. Svaki predmet je imao i funkciju, neverovatno. Imao je svaki predmet funkciju. Pritom izađe iz prvorazredne radionice za proizvodnju srebra. Svakodnevni život je bio tako lep i glamurozan. Sad ćete vidjeti na našoj stalnoj postavci još jedan glamurozan predmet. Hoćete da mi pokažete? Da, svakako. Ajmo. Kolmajs ili brenajs. Potpuno nepoznat pojam savremenom čoveku, to je ženi, zar ne? Pribor za pravljenje kovrđa na kosi. Figaro. Mi smo to zvali Figaro. Tako reći Figaro. Tako reći Figaro. U visokokvalitetnom srebru, na jednoj tacni, vidjet ćete sam kolmejs sa čeličnim hvataljkama i sa drškama od slonovače. A kako se koristio u vreme pre struje? Ovo je prva, druga polovina? Vrlo se lako koristio. Kad ga bolje, detaljnije pogledate, vidjet ćete jednu ovalnu posudicu. U toj ovalnoj posudici je bila zapravo doza za špiritus sa fitiljom i to se zapali. Čelične drške se zagreju i vi imate usijanu dršku s kojom navijete kosu. Zanimljivo je da ovaj kolmaj stiže iz čuvene Fabergeove radionice u Moskvi 80. godina 19. veka, koja je inače, kako znamo, bila poznata po onim čuvenim juvelirskim uskršnjim jajima koje je radila za rusku carsku porodicu na zanatski perfektan način. Imati Fabergea bila je stvar prestiža. Odakle, na primjer, muzeju ovaj primjerak? Da li se zna koga je koristio bilo šta? On je otkupljen od porodice predratnog, čuvenog beogradskog zlatara Milivoja Stefanovića. Bio je u njegovom posetu. Tako da je to stvarno onako simbolična priča. Dakle, Mila, ovo je jedna damska vitrina. Ovi svi predmeti ovde nisu samo iz vaše kolekcije, ali u ovom serijalu do kraja godine imat ćemo prilike da prošetamo i istražimo sve zbirke Muzeja primenjenog umeta. Tako je, i svako od kolega bit će u prilici da sa svog nekog aspekta proučavanja vam osvetli neki deo ovih predmeta. Ali recimo, zbirci metala i nakita pripada i ukras na glavi ove dame sa tradicionalnim tepelukom, znači način ukrašavanja glave u sklopu tog građanskog kostima 19. veka. Tepeluk je ta crvena polukalotasta kapica koja je ukrašavana, kao u našem luksuznom slučaju, ili sitnim biserima. Ono što je zanimljivo je da elementi koji su obično mogli da prate tepeluk, to je ova somotska fina traka ili ti bareš koji je posebno ukrašen, a na njemu je dijamantska grana, prsten odgovarajući, nanizan na tu traku i podobavezno je dama u uhu morala da nosi stilski odgovarajuće dijamantske minđušice. U toj našoj Srbiji? U toj našoj Srbiji. To je stizalo pre svega iz bečkih radionica, iz Pešte, a kasnije, krajem 19. veka, i naši majstori prave takve vrste nakita. Nakit cvetnih formi bio je popularan u evropskom zlatarstvu 19. veka, kada se do detalja u plemenitom metalu imitiraju cvetovi iz prirode.
U 19. veku vrlo se vodilo računa i kakav je tip cveta i kojom vrstom materijala je izveden, jer je sve imalo simboliku. Dijamant, na primjer, je simbol večne ljubavi. U srpskoj tradiciji grana se posebno koristila. U građanskoj kulturi uz taj gradski kostim uobičajen je bio ovakav nakit i ove grane su se zaista mnogo nosile od najjednostavnijih i skromnih izvedbi u srebru do onih i većih i luksuznijih. Verujem da ako obratite malo pažnju listajući recimo portrete srpskog slikarstva 19. veka, vidjet ćete kod mnogih dama ovaj tip ukrasa. Što kao broš, što pri tepeluku. Da, jako korišćeno. Sentimentalni crni nakit nosile su naše prasugrađanke u danima tugovanja, poput nakita od kornjačevine ili fosilizovanog tamnog drveta. Nova, redefinisana stalna postavka muzeja, osim istorijskih rariteta i ekskluziviteta, postavlja i najblistavije primjere savremenog stvaralaštva primenjene umetnosti. Te lepo možemo kroz par predmeta da proputujemo kroz duži vremenski raspon i uporedimo istorijsko i savremeno. Eto, pogledajte na primjeru tradicionalne pafte i pojasa. Vrlo je širok vremenski raspon koji obuhvataju predmeti iz zbirke metala i nakita. Još od antičkih srebrnih novčića i rimskih gema i kameja, obrađenih komada plemenitog kamena. One zadivljuju s jedne strane lepotom tog poludragog kamena, kojih ima svih vrsta, ali ono što je možda čak i fascinantnije je što pričamo o komadima koji ne prelaze 1 cm veličine, na kojima su urezana prava remek dela, crteža i rezanja. Minuciozna. Apsolutno minuciozno, gde vi imate, na primjer, prikazano jedno božanstvo sa detaljima kose, na primjer, na toj površini. Ko je nosio, na primjer, možda u antičkom Sigidu? Nosili su svi. Nosili su, Rimljani su jako voleli i građani Rima su jako voleli tu kombinaciju plemenitog kamena koji su naravno fasovani u prstenje. Imali su jasnu simboliku božanstva urezana u geme i kameje, da li je Fortuna, Venera ili Mars, ali je i svaki kamen imao simboliku. Posle ulepšavanja, baš kao i naše prasugrađanke, pređu smo na ritual ispijanja čaja, koji je u Evropi počeo još u 17. veku. Pogledajte ove reprezentativne primjerke samovara od srebra i slonovače, sa posudicom za špiritus, izrađen u Nemačkoj 3. četvrtini 19. veka. U terminologiji srebra Evropa ih zove urne i vaze za čaj. Mi smo termin samovar preuzeli iz Rusije. No svakako najdragoceniji eksponati koje nam je Mila Gajić ljubazno iznala iz depoa jeste srednjovekovno prstinje od kog zastaje dah. Jedan od najpoznatijih komada nakita koji je na neki način postao i simbol našeg muzeja je upravo ovaj čuveni masivni teški prsten iz Novog Brda. Kosovo. Nazvan je po imenu vlastelina čije ime je urezano na glavi prstena. Ovo je prsten Radulov. Ko je bio Radulo? Nismo stigli još... Ili Radule? Radulo nismo još stigli da identifikujemo u potpunosti. Ono što ovaj prsten čini izuzetno značajnim je to što pripada toj novobrdskoj zlatarskoj radionici. Mi svi znamo šta je značilo Novo Brdo u srednjem veku, posebno to u drugoj polovini 14. veka. Podsjetimo. Pored toga što je to bio veliki rudarski centar, to je bio i izuzetan trgovački centar gde su postojale radionice svih mogućih zanata, ali posebno, naravno, zlatarskih, gde su dolazili i majstori i trgovci iz Primorja, i iz Bosne, iz Zaleđa, iz svih delova Balkana, pa čak i neki tragovi postoje i zapisi o putnicima iz inostranstva i majstorima iz inostranstva. Sve je to prolazilo kroz Novo Brdo, gde su se mešali raznorazni umetnički uticaji. Na našem prstenju
iz Novog Brda, koje ujedno predstavlja i najvrednije primjerke u zbirci, postoji taj karakterističan preplet po kome je to prstenje bilo prepoznatljivo. A skrenula bih vam pažnju na još jedan detalj i kod ovog Radulovog prstena i kod ovog prstena sa natpisom koji teče oko glave. A šta je na tom natpisu? Jeste rekonstruisali? Jesmo, da, lepo se čita ćirilični napis. Stvarno? Da, pomeni me Bože kada dođeš u carstvo svoje. A ne znamo kome je pripadao on? Nažalost, ne. Je li bio muški ili ženski? Da li se to zna? Ovo je muški prsten, ali sam samo htjela da skrenem pažnju na detalj da je u prstenju druge polovine 14. veka ugrađeno antičko poludrago kamenje. Znači, opet imamo priču o gemama koje su sada našle svoje novo mesto, također simbolično u prstenju visokog srednjeg veka. I ti naši, na primjer, preci visokog srednjeg veka, eto, Novo Brdo na Kosovu su bili vrlo svesni da su to antičke geme, jel? Apsolutno. Antika, kao što smo razgovarale, antika nije bila daleka čoveku srednjeg veka. Razumevao ju je, davao ju je možda neki novi dodatni smisao. Poštovao ju je, jel? Tako je, kako da ne. Ali ona organski pripadala također i srednjem veku. A tu su izvanredni komadi takozvanog viteškog prstenja s kraja 14. i početka 15. veka. Karakteristični su po ovoj pločastoj osmougaonoj glavi na koju je urezivan heraldički simbol vlasnika. Ali sam uzela namerno ovaj naš prsten da probate da obratite pažnju na dekoraciju, naravno čitave karike, ali posebno ova štitasta ramena, znači ramena prstena u formi štita viteškog. Jeste, vidim. Nadam se da vidite ovaj detalj izveden zmaj raširenih krila i ovde zmijolike aždaje sa strane. Zmaj jeste bio jako važan i u našoj narodnoj mitologiji, a s druge strane i naš despot Stefan Lazarević je bio prvi vitezu reda, prvi vitez. To se uopšte, ovo prstenje visokog srednjeg veka, koje je i pečatno inače prstenje, znači glave prstena su uglavnom udubljene i u njima se nalazi izveden neki, na primjer, simbol, najčešće heraldički neki simbol, zmaj, vuk, lav. Takvih predmeta imamo i sad. Evo ga, ovaj prsten sa Kosmaja, sa lavom koji hoda. Sa Kosmaja? Baš iz vremena despota Stefana. Vidite ovaj izduženi, goticizirani vrat prstena. Ali koliki je to kontinuitet? Mi smo na Kosmaju imali najbogatije rudnike srebra Rimskog carstva u Demesumu, a onda despot Stefan Lazarević opet na tom Kosmaju i voli da boravi, da lovi, ima svoj dvor. Apsolutno, apsolutno. Pečatno prstenje, znači, pored toga što je svojom skupocenošću, masivnošću oznaka vlastelinska, znači simbolična hijerarhijska oznaka, on ima i praktičnu ulogu. Jer vi utisnete taj pečatnjak, ostavite njegov otisak na dokumentu, na bilo čemu i odmah svako zna ko vidi otisak o čijem se potpisu radi. Jasno, kao onaj čuveni pečat kneza Strojmira iz 9. veka koji je bio prvi dokaz srpske državnosti, elemenata državnosti. Tako je. Dakle, i ovo su pečatnjaci. I želela sam da vam pokažem još jedan, tako da kažem, emblematski predmet Muzeja primijenjene umetnosti. To je naša čuvena kameja, kameja od zelenog jaspisa. Za naše gledalce, početnike, šta je kameja? Znači, kameja je način obrade plemenitog kamena gde je predstava izvedena u reljefu. Izlazi u prostor, dok bi... Tako je, u reljefu. Kada je predstava na kamenu udubljena, urezana, onda govorimo o gemama. Dakle, u pitanju je tamno-zeleni jaspis sa crvenim tragovima u kom je izvedena ova dopojasna figura Hrista Pantokratora.
okov, ova kutijica ovalna je nešto kasnije, vezuje se za Pećke zlatarske radionice, ali je predmet izuzetno dragocen, budući da vizantijska gliptika... Što znači gliptika? Nauka o plemenitom, obrađenom dragom kamenu, je zaista, nema ovakvih primeraka baš toliko mnogo. Vrlo sličan ovoj našoj kameji Pantokratora je kameja koja se čuva u manastiru Hilandar, gde je Bogorodica izvedena, tako da se u mnogome povezuje proizvodnje, mesto nastanka i ove naše kameje. Što smo rekli, vreme nastanka isto? Kameja je 13. vek. Muzej je došla otkupom kolekcionara Stanislava Simonovića. Ručna srednjovekovna kadionica iz Janjeva na Kosovu iz 14. veka zaista je redak primjer. Kao i pozlaćena čaša od najfinijeg srebra s kraja 14. i početka 15. veka. Bile su to ritualne čaše za svečana nazdravljanja vinom i česti vladarski pokloni. Do nje je još 50. godina došla dr. Bojana Radojković, koja je bila i prvi kustos ovog muzeja i prvi kustos zbirke metala i potonji direktor muzeja primenjene i svakako jedan od najvećih stručnjaka za srpsku primenjenu umetnost srednjeg veka. Ona je kupila i pronašla u Beogradu. A gde ju je kupila? Na nekoj... Nećete verovati, u komisionu u Knez Mihajlovoj. Nije, valjda. Da. Oni čuveni komisiju. Čuveni komisiju. Ali je sva sreća, ona imala oko da vidi o čemu se radi. Da, ali je naletela dr. Bojana Radojković, da. Nacionalno blago kupljeno u komisionu, kakav čudesan razvoj događaja. Na sreću, naišla je na njega čuvena Bojana Radojković, koja je vrlo dobro znala vrednost ovog predmeta. A pogledajte samo ovaj reprezentativni primjer krsta iz 16. veka iz hercegovačkih zlatarskih radionica. Kakvo majstorstvo! Pogledajte karneole raskošne koji su ugrađeni, vidite, i koji su to komadi. Da. I kakav je to ujedno zlatarski rad. Eto, to je samo jedan onako mali uvid u deo te čudesne kolekcije koja se čuva pod ovim krovom. Pa kad ćemo mi to moći sve da vidimo? Pa ne možete uvek videti sve. Ne možete uvek videti sve. Postoje stalne postavke koje su, kako bih rekla, jedan work in progress, koje će se dopunjavati i menjati. Nadam se da ćete uskoro biti u prilici, koliko možda već sledeće godine, da vidite neke novitete. A drugo, tematske izložbe. Kada vi zapravo to blago iz depoa iznosite javnosti da vidi. Tako je. Ja zaista moram s ponosom da kažem da je iz zbirke metala i nakita tokom decenija trajanja ove kuće su izašle, pa mogu slobodno da kažem, neke od kapitalnih publikacija. Pre svega bih navela čuvenu knjigu Nakit kod Srba, doktorke Bojane Radojković, toliko pominjane. Muzej primenjene umetnosti ima i vrlo dragocenu izdavačku delatnost. Mnogo njihovih publikacija biste voljeli da kupite i posjedujete, ali tiraži su razgrabljeni. Koliko su ta izdanja tražena? A koliko je blago Muzeja primenjene umetnosti reprezentativno, svedoče i brojne kapitalne izložbe zbirki metala i nakita koje su gostovale u najprestižnijim muzejima Evrope, poput izložbe srpskog srednjovekovnog zlatarstva u Londonu, u Victoria i Albert muzeju. A onda su nam oni uzvratili posetu svojim izložbom. Svedoči i ova fotografija Margaret Thatcher u poseti Muzeju primenjene umetnosti i Bojani Radojković 1980. godine. Dve čelične lejdi. Gostovale su izložbe našeg metala i nakita u Parizu. Predmeti su putovali na izložbu posvećenu Svetoj gori u Helsinkiju, u Royal Academy u Londonu. Ono što je unikatno i što je negde ipak specifičnije, to jesu upravo srednjovekovni komadi ili čak i tradicionalni komadi nakita kojih mi takođe imamo u zbirci, upravo iz kolekcije pomenutog Ljube Ivanovića, čija je kolekcija zapravo srž ovog muzeja. I koja je začela muzej, koja je zapravo bila prva, je li tako? Tako je. To je kolekcija koja je ubrzo otkupljena pri osnivanju muzeja. Muzej je osnovan 6. novembra 1950. godine.
Kolekcija koju je akademik i slikar i grafičar Ljuba Ivanović skupljao 30 godina, kada je otkupljena za muzej, brojila je oko 3116 predmeta i na osnovu tih predmeta je formirana prva stalna postavka muzeja samo godinu dana posle njegovog osnivanja, 1951. godine. Pominjanje Ljube Ivanovića je u ovoj kući svakodnevno. Hvala mu. Hvala mu. A hvala i vama, Mila, što čuvate ovo nacionalno blago i što tako divno pričate te priče koje govore o tome kako su ovi naši stari živeli kroz vekove, što nam zaista daje neki dodir i direktan kontakt sa vekovima. Naravno.